Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Timoteo Kapitulo 6, versikulo 9. Ngamti siya sino man nga agtarigagay a pumaknang. Matnag iti sulisog, kan maipalabog iti ado, aminamaag kan makadadael a tarigagay, amang iraram kan kuana, iti panakadadael kan panakapukaw. Ta iti panagaya ti kwarta, iso ti pagtaudan ti amin akita ti kinagdakas. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, kan biyag. Nagmaditirik nak pare. Ni, napusyaw kang agpaiso E di pala kalman na maditirik nak. Agawid ka no kasta. Sayang mati overtime. Si kakit di mat. Agsakit ka lang arudan. Day tapay la overtime mat. Ti pampanunutan. Imawag man nga minan ni misis ko pare. Kwarta manayin. Wala. Agungat mat no jak makaipawit. Kasyam mat aday tabagin pare. Saan lang aday ta pamilyam ti pampanunutan. Laglagi pang pare. Adayo dito'y Korea apag trab-trabahwam. Nakitam je baro a washing machine ni Nanet? Adda aya. Ay na, talaga abak nang dayjay ako marita. Saan ka di abaro jay TV da? Pabarwon nan sa amin nga appliances da. Ne, iso day ta sumungat. Ang mga no ibaga na nga iso ti pagsarsaritaan ta. Itay kayo kadipay ditoy? Saan mat? Amuyo, saan ako na marigatan nga aglaba? Apay? Adan baro a washing machine ko. Aya? Nanamaya kon. Agkuy-kuya-kuyak laangan. Ha? Kasta ka di? Cory, saan ka di gumatang kamot iti baro a washing machine mo? Ha? Kaano nga i-deliver da? Ano bigat? Gumatang kamot mare? Amangan mo't no hulugan. Hulugan aya, mare? Saan Adamot kwarta? Apay ko maahulugan? Mano nga min aya ti ipaw-paw iti lakay mo. 30,000 iti makabulan. Oh? Iso ano kayat na ti gumatang iti appliances da? Mabalin lata. Ay! Makakatawa ka talaga, Mare. Kat, Saan nakatagari? Idi imbagam agumatang akmet iti baro a washing machine ko. Sa bagay mo't kit di akat. Talaga a planok ti gumatang iti washing machine. o di ipay-pay sumon. Ay talaga. Jay ipawit nila kay ko. Igatang ko iti washing machine. Basta mang ipawit ka iti kwarta. Una yun, Cory. Kwartada ako sa ibagbagang. Di na tayo kumustahan. Di mo kada mo makalawas adyak nagtrabaho. Ha? Apay? Agsaksakita. Sobrang amin ti kinalamis ti panahon dito eh. Kasla saan ka anay ruwam? Anan mo man ang ti kwartaya. Di ba't kay pawpawit ko lang. Agreklamo ka? Dua, dagiti kulehyo nga anak mo. Aginot kayo pumamat Ay na, Lando, narigat ti biyag dito'y Pilipinas. Ammumat dayta. Iso asaan kan nga agreklamo? Agipaw it kakit din. Parlan daw. Agpa-check up kan. Kasanong agpa-check upak nga eh. Kat impawit ko man ka ni misis ko ti sweldo. Anya? Nagadomot kami ti sauna. No jak pawitan. Kasano ka nga rudan? Makamuditan pare. Nalabas mo't di asawam. Abusado. Anya nga rod nga eh. Di nala pampanunutan mo ti kasasaad mo dito'y abroad. Talaga gimatang matgayam ni Cory iti washing machine na. Sika ngamin. Iti panagkunam ngamin, si kalaang ti makabaal a gumatang iti washing machine. Nakitam ka di, no anya ti brand jay washing machine na. Ay na, nginginaan je washing machine na. Anya? No washing machine laang. Kabailan mat ni Cory ti gumatang. Tartari maanan da matibalay ni Marina net.
Dakdak ko lang ti balay dangam to'y balay mi. Ay, jak mo't ipalubos, anapimpintas ti balay dangam ti balay mi. Masapol anapimpintas mo't ti ipaaramid ko, abalay mi. 1.5 million lang ang mati magastos iti renovation ti balay mi, Mare. Ay, basit lang mo't gayam ti gatad na. Estimate ko lang dayjay. Ang mga no abuton ti 2 milyon. Ay, kasta aya. Sige, Mare. Umuna ka. Ta sumarunuak mat nga agpa-renovate. Ha? Agpa-renovate ka man? Wana. Aya? Makitam to, Mare. Ti anya, Mare. Napimpintas to, to'y balay ko. Apay, ang nagbayag kasi nung batam ti cellphone mo. Madamang amin ti trabaho. Adda trabahom, wano adda chicks mo nga as-asikaswam dita. Anya kamot din, Cory. Tila'y bagbagam. Maamwak lang nga adda chicks mo dita, ha? Apay ay mawag ka. Oh, makitam day ta asaludsod mo? Asawa nak nga makastakit din ti damagam? Di mo kunain. Nagpaipawit ka man iti kwarta. When? Anya, sobrang kamot niya gastos, Cory. Agregregatak dito eh. Dandan ni awanan. Mangipawit ka iti kwarta, ta iparenovate ko dya balay. Anya, kat namayat pa mo ti balay tayo ah. Naskan ang maiparenovate dya balay. Iso ang mangipawit ka iti kwarta. Mayat pa'y matday to'y balayo, kure. Mayat an, ukit kitaan nyo, nanang. Nga mapirpir din. Ay, Nakasarita ko nilando. Agipawit iti kwarta. ay na anak ko. Agurnong kayo kuma. Ta saan nga agnanayon nga adda ijay abroad ni Lando? Hindi, idyan na pailaang Agawid to, inton malpas ti balay mi. Kaasimot ti asawam. Manun atawon na ijay abroad. Rumbang lang nga agsakripisyo, nanang. Iso nga rod ti padre di pamilya. Ne, Lando anak ko. Apay akas ta ti boses mo. Agsasakitak namin nanang. Anya, Nabayagan na ito, regrig na. ay kat agawid ka nga roden Sana mabalin nanang. Kat nanyaman ti mapasamag kanyang dito eh. Makaamu kayo ni ti pamilya. Ay saan? Di ka kumagsaw iti kasta. Amu yung mo ti rason. Naapay nga agsakripisyo dito eh. Kurang lata nanang. Ay na anak ko, agawid kan. Umay ka agpaimbag dito'y Pilipinas. Sakan tumanin agsubli inton maimbagan ka. Nanang, Imayak ta imawag ni Lando. anya man ti bagbagana aya. Sige, umunag kayo. Ay, agsaksakit ka no. Ay nananang, nalamok lang ang ijay. Isong agtrangkaso. Madanagan na kanak ko. Gagangay nga agpanateng Di kay ka di madanagan. Jay tupay kasinsin ko akuryamot lang ti ayan na. Kat kanayon na agpanateng. Tanakaro ngamin ti lamiis ijay. Ang mga nunakaro ti sakit na. Kaano laang mat idinagsarita kami? Kat kunana mat nga agtrab-trabaho. Ay, Mahuhumsikla siguro, nanang. Sana bali, tadandanin agawid. Di kay madanagan. Kabailan na dayjay. Talaga, tsak pala sumra kita, pare. Apay man ay. Ay sus, aprusan mat di tabarokong mo. Agkopit ti barwong ko. Anya? Kasla marigato nak nga umagas. Ay, pare, kunakmutin ka, agpa-doktor ka langan. Inton bigat ton, pare. Malala, aginanaka nga rodan. Huwag, pare. Inanak lang dito eh. Iturog ko pa eh. Cory, api ang kasta tilangan. Kasano,
awag nga awag kan nilakay ko, ngam dinamot songbatan. Apay ngay. Ibagak ko anas kan nga agi patulod iti kwarta. Tamarugyanan ti renovation da iti balay. Malmalpasan ti balay ni Nanet. Uwing nga rod. Diyak matpaatiw Ay, napimpintas to ti balay ko. Talaga nga aramidak day tamare. Napimpintas to ti balay ko. Ay, unay laki din nilando aya. Di matan rom-romor iti silid na. Pare Lando! Pare! Dagon pare! Umay kan tamangantan! Nih, apay ngay? Di mo ton sumungsumbat. Diyos ke, dagas nagparparig na kanya ka. Tinasayaat, mapan ko alain iti landlady mi titulbag ti silid na. Nana, siyak di kayem nilang doon iti Korea. Ha? Apay baraw? Anya tinapasamakan ko ana tita. Nana, natayan nilang doon. Anya? Nasang patagin niya silid na. Natayan. Saan? Ay, ti anak ko. Panagkunagkat na atake iti puso. Lando, anak ko! Apay, Mare. Anyo tinapasamak? Awanin nila kay ko. Anya? Naatake ka no iti puso. Mare, J-Insurance na. Dakkel ti maalam a kwarta. Dakkel ti maalam kas misis na. Amang ano makaala ka pa iti milyon. Maipatarimaan mo tunday ti balayo. Anya pa iti serbi na ita a milyon. No awan matan nila kay ko. Itala ama amiris ko ti amin abidot ko. Marinanet. No maisoblila ko matibiyag ti asawa. Nabayag ka saan kami nagkit-kita iti anak ko. Katita na nagkita kami. May san analami sa bangkay. Inibus na ti panawin na ijay abroad para kada kayo a pamilya na. Makonkonsensyaan na. Ano tinagkuragan iti asawa? Agbabawi ka man, ngam naladawon ti amin. Pagkawanan na kumanana. Dakkel tinagpasulang iti asawa. Lando, anak ko! Kadagiti adda asawa na nga agtrab-trabaho iti abroad. Rumbang laeng asalimot-mutan nyo, tinagbamban no ganda. Panunutan nyo kuma, amabamban no damat. Nga agtrab-trabaho, tapno laeng adda maipaw itda iti pamilyada. Di kay kuma aglablabas. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.